Meseng kaselelia maingo kapengakut pweki wate peneuran kapengakut pweki sabun kasontikan makin ya kapai patai makin ya kamor patai makin ya kamaran patai na seilok en mour monatel pan tula ona sabun matai eupene nan marai dengan rawat men watong trakayu rangka ke pene uyaki atakapakap kolpot makosia kochi mewa kochi mewa kochi mewa kochi mewa wi mewa oh yeah kosoi kata mata wene ma wene limpak mesikla netela kuwala kon mauri sawad mekalgebuk melal Kitail almas monata pantula uyupene nan sawad man kot masen maktai pan yupene nan peren kaskulwet nan marain kapen rawet kapengakut may isu pariyakit riyaisek kalangan kiyang kauno asyo mauksit pwede kupure me peonangin magtaka koasoia me teila me uya kamarain patra me uya kamaw patra me uya mour patra nai selokan mourwat mengtranan ki asyo mau mona tapan tola nan masanin kut mengtran yupene o kapakap ibalit kita aiman pagi komuyan pacangnya siwa kot labalap kaping koaros en koyang komi komukalep makot komukalep mour komukalep melimpak yan kiya siyong mauksit pacang sabong kapagpungkan sambabakon aramaskan koaros o pukata marami nan maray dengan rawat o kap ng marami kap nga kiyong mulot melel kamaukan koaros makumkat kiyong kit aramas mesaban diar titre mepkat koaros ren sa muyara Jesus Christ makumkatin paraneto malayong peini at suutarkan koaros kawulyalitar merchansal ni lobuo epula pagkita ramasan kakan ke mour lipalipkan ni kalabe makamau calar ekatla nanel pasangkak patuloy rem sa may ikot kalangan kong kolokol kasinenta Lord, and I know I have an authority and my authority is named Jesus o iuwang songan nganan kailong koaros nganan uwang koaros nganan sukauti koaros sa may ko lalap ngan kan koaros makin uwang kupuramoy anti-Christ for God I against in the name of Jesus Lord Clockwood ipelian tatokin ni Munchidio ni Maren Count Jesus makumkatin paraneto when pureng kapureto ki charamas remi
Nintu wano mukadeng kapakata kita ramas o mahsanih. Kejai kapakata ramas merasong Kitail. Lord, ye kapakap kita ramas kayuk sang kakwewek melen main ko lalapis kami. O wewek is kita ramas nintu wano mukadeng malipikit. Kapanga marawi. Kalangan kiyang kumulod ansyo mauksit. Ibu katabang kumulod kolokol koarosia me pahn tuta po line wit. Lord sa masen main ko lalap me Duwen Pwuhk Sarawi katete nan chermaya riyesak silu riyesak tuwaw me tuwetre kisiniyay. Tuwetre slichamer kisiniyay kini sikpasang machakakalwangkan o slichamer kini sikpasang trakay kailalkan terkakalwangkan. Sa may ko tabalap yay tuwetre sa masen mour o sotre usong kak palian sa mahsanih. Lord, ye kabagap Lord. Ngayon Sarawi kak deliver your word. En kak palitinan puelmaw main ko labalap. Puen kak kaparetawa. Puyay makum kadin rabarapake. Wanat kamele main ko labalap. Kapayata koarosia me panto tapo lain wot. Kapayata koarosia me aletar kalangan wot ye Jesus Christ. Kapayata koarosia me pan wrong Lord. Life with mangsam. Me wiya pebauser sang swik kay sa malaro. Bilalato rawat o bilpan ko kulata mo main ko. Kalangan ng kumi. Ikiyang kumi kaping. Kiyang kumi kasaba kalangan. Nimara mo yay kaong kalangan yayas yay kumi chakalip Jesus Christ. Amen. Kaping akot. Pwegi ansyo mauksit. Imen watong wasakis kayo. Mebantap tasang nan kayong Peter. Iralaut silu. Irajuk Isaac. Mahsanih. Duwen Pwuhk Sarawi mahsanih. Mehmen men nsenamwahuki mour o rahn kaperen kan. En perehsang awe, lokaia suwed, o tokedihsang, lokaia likamw. Kapangakot, pweki, masen wata katete yung Kitail, Mehmen nsenamwahuki mour o rahn kaperen kan. Wasagis me problem, nan mour yung Kitail ramas. Lewatail. Mewuya. Kokon tiktikeu nan paling warwet. Pwuhk Sarawi katete. Memanaman mour o mela. Mimi pon lewatail. Imi pahn. Watong Kitail o ayaralap. Pahn. Mahsanih te katitiki. Tehk kosoi kan. Mwohn kosoi. Pweki pakchoto nanay mour koasoia. May shota pungi aikin rong aramase koasoia. Apa mwohn Kitail me meluwet. Kumbakabay. Ansiw koros mekin rong kosoi potet. Ewong ye kansi siwet pweki koasoia me kot meluwet. Pweta. Haki kot mahsanih Kitail kapakata aramas merasong Kitail. Kiyong rail. Manaman encounter. Wiya pendilimen kot koarosia. Riansu koros me Kitail koasoia. Me Kitail ramas meluwet. Kitail koasoia me kot meluwet. Imi patuan ki horalapwet. Tehk kosoi. Mwohn kosoi. Pagkosoi kan bilikak likamw. Hap Tehk mayay kuburan kot. Pwegi kot kapakata Kitail ramas Pwuhk Sarawi katete. Me uyata ramas chepta sang nan puelo kay pagiti o muleta puelo o uyata moman Kitail ramas ap saik mour lole. Kot ap kat kiyong nganen mour te pukeng angin mouro nan cuman ramasyo. Mour ap miela. Risuto wasagis me idyarata me moman Kitail ramas met meluwet. Herniasyo me kinrong o ramas koasoia. Te aramas king koasoia pa mwohn Kitail me meluwet ay kalabak. Yawasain tingin Pwuhk Sarawi.
Apa sapang makotong ye. Apa Jesus mahsanih mengen mabaik awar meluat. Ai kalapa ko ni tuamet atama Jesus wiya. Mair. Ni aso me mangir kapan me ko kalang lole. Tama Jesus wiya. Nanay suwed. Den ni aso me mangir kapal wet. Kola o ya kabakap. Abo pakiren Israel ko mayangi. Seims, Peter o John. Kumar yang ye pebet. Paki at least awayew. Buksaro ka dede maniaso me Jesus perehsang. Kayung kabakap. Koto Israel me silimeno. Uya mamair. Pangin rada. O pagi kumai suka kyang ye bebet. Awayew. Kumai suka kyang ye kabakap awayew. Eri kasampal ke pagi nanadra kabakap. Ketan kak uyakila ata lifestyle. Kos-kosa yang kot. Ni ata tindirai. Ni ata alu-alu. Widetal. Te sudah lebih-lebih nanadra mour. Ketan kasampal ki ata kosoi ong kauno. Wai kalaban saulang man magcakak koasoia. Magcakak weki. Weki atay minti travel. Ye ya ministry. Ye ya buko. Wen koto. Kauwehla. Kamela. Uprapala. Hap kot kiyong kita apili dita kot kiyong kita Lepin. Saban mata ye yas o kelal wet. Pewedi wet. Kita aled kita ren. Saban me yera Jesus Christ. Kita sudah aledi sang ni pelian lamalam. Kita sudah aledi sang ni taiden. Hap kita aledi te sang ni kalangan yang kot. Riansu koros making wrong kosoi podet me momen kita alamas meluet. Teman-teman me kot mahsanih kita kabagata alamas merasong kita. Hansu koros me kita kerikelang haramas. Yai momen kot mo. Apta me kesembal. Men yang hen makogosan ang palawar. Pwede kita suka kabubon ki kot. Pwede kita laramas may pisobe sang kauno kot. O sobe yung travel. Limpak kan ata kot. Aso sa uti. Nan irairen kapalwat. Makot mila likin. Kita laramas. O kaskasik terabarapa kisaman buya peta. Pwede kakpureng. Kapurek saltore. Hari kapeng yang kot peki men eu kyong chat tuan kasampal penatal kosoi mebuk saro katete nan Lepin bata keisak walu rajugujuk riyaisak mahsanih lokaia wayo manamanen mour o mela mimi pe lawata hap kita peren ke kosoi likamw kita kin peren ke kaman apuk saro mahsanih kater kaman kadel kam nan wasan kawit may rutungatang kita wat mahsanih Mehmen yang nsenamwahuki mour o rahn kaperen kan mimi motail wasonga teriau me pagkitail ni redisang ni watail perehsang kitail lokaia suwed o tokedihsang lokaia likamw bulsai sudah wewe ki makosai likamw koros te lokaia dengar te kailok makin wiyawi lokaia suwed makin wiyawi kita wiyal lepo kala sa mour. Kapengakot pweki asyong mauksit. Kapengakot pweki klokpot me maitong ya payan kakyang pateng. Nan paren kau na patawat. Wesen kakebene o katete yung ramaskan. Me yei kalangan ng kot makoyang Kitail. Yei sa yera Jesus Christ. Perehsang wewe kasampal penata kosoi ansu koros tangkak. Praktis ata kosoi ansu koros. Mour kita mata kosia kamelele tamata kosia. Nintuane mahsanih yung kita. Jesus tepuk saro katete yung sa mwohn karsaraski nan pugan Seims. Iralaut silu. Karasayang lokaia tuwete ring makin koyang ni cuman karapau.
Man la palamen ab kisin ringo haramas mekin kawait mano wasakin waikala yesalo kelalin mano kinitawen. Obil karasayang lugatal tuwete ilin sop mekin katangalang sopo wasame kaptino anane sobong kolaya. Gisinilil chikitungis mekin katanga sopo melabala mekin palangaway ilok kalaymun kan o kisinyang kelal kan mekin ibitong sopo. Yay mamon kelabal lawatail o bilkarasayang lawatail tuwete timamayin kisiniyay. Mekin kauwehla ta korangalat isikala lapalan wasa. Erinan wasan matukatet tampukan Seims sa kosiyayong kusat tuwan lawatail e kasampan. Wene apal aramasen kamandela lawatail. Pwede na aramas kamandalar man lawalokan. Songon manakan aramas kamandalar alawan aramas. Tena apal pupoisin. Yay kuburan kot turu pol mahsanih Kitail dan kawul yakap te kawul yanta atal mata-mata ukim mahsanih kot. Kisana ale au yau tekin kita mahsanih kot pekisan kosi ya mahsanih kot mour ke mahsanih kot nan sela kot. Nanti yang mata-mata wa nirani pun kisai kotor taulitor o buyawi ayo. Teberan wat tuan kesempal pen kapakap. Sharing sudaban ray ni mesang wat pweki bilmen testify mour wat makaskasinan momay ninduan kot hemalbeye o kasadayong ye song tuto makalayong ye kaskasinan o kamelele kot menet nanay mour dito rahn wat kalangan kiyang kauno ay sumawak siya timen koasoia ay suwed nan par riyakit wano. Ni mulan par yakit wano lustalang par yakit isu. Riyay saraben chikitu ko koto ko usanre. Oda lang suwed kabal yung malalong o sumaw. Usikla na lulu. Israel aberate. Koto lel mawi. Usikla na mwohn o tokedihsang koasoia. Mela. O masiyat kilang luwat. Habu ya tutu e usautuko. Ko tap mahsanih yang ye. Kola intang riyomo. Seban mela. Nagdatutu kola reng e intayang mon. Kot mahsanih makasaban mela. Kita sisilak po sampai eu. Mesong suwed toto yuyawi kabel kita. Salangata rong song toto mewuyawi makaiten kuburan kot o mekuburan kot. Masasak kilang tama uyuyawi sili po sampawat. Pilipilo ya isabel momi te tungol. Kita pilata tama kitapan kamelele. Menya magsaban itawen. Kitapan itawen. Tama masasak kawit kita. Tagsaban itawen. Tamak cakin rong nintuan kosoi benaramaskan. Teksari tawen tamak kot mahsanih kamele tamak kot mahsanih Duwen Pwuhk Sarawi. Kalangan kiyang kauno. Pwekilal rai nan sa weo. May painti na tikit kola Bombay. Penainay leblaut awikit ng tagadrik. Niya masapeiti kay rai sudah kaklang monar emina wheelchair ko kolongala. Kay aramas purasanger nan airport. Niya atlal nimo. Beko ni naramas paraman kilang para ronger luwato. Hap ka pangakot kan bagabay ko. Imenagis ko siya yang Kitail kasampal te manaman te Lepin kapeng. Pwede may natapalian na malamkan suto kapeng. Pwede talinta laumom. Hatapalian na malamkan magsatikta lole. Kater mo say. Habu menagis ko siya Lepin kapeng.
Pwede ye Pwuhk kasidun Pwuhk niat Duwen Pwuhk Sarawi. Ngay koasoia iser kosoi pen Joshua niarai kola pitaki kanim cherko. Ni aisul me ise ser wasat o ngay koasoia Pwuhk ipan watawat paksilu. Ukchay koros pan work maren Jesus. Ni watawat paksilu war ngay kaleb war. Mata-mata wat mata-mata wa melaw mom. Kambakabay. Nan kamatungkan ni asyo magchaikin kilangatara mas menchaikin chiir chaikin pukatak chail war-warki. Peren. Lepin ngay kilang manamanan kapeng nanirawet. Pwede ni asyo miray pitaki kanim cherko. Joshua o yang ekaw. Joshua uya manakap men me a leader Moses. Ekilang song toto o ewewe ke me kobani na wasurakin pitosang nan tempas sarawiyo. Hakut ap mahsanih kumal wata koban kolap tagi kani mo produk kamma. Okay siuran may bangwata koban tagi kani mo pakisu kumal panwar. Kon bakabay. Buksaro ka dede yung kita. Mayete makamor pen kita lamas kosang yan marwet maren Jesus. Uy pantayang uk met trepel kin rerki kin rong marwet Jesus. Pwede yeyi manamanang kot makoyang Kitail ramas maren Jesus. O yeyi kamor pen Kitail ramas makoyang child maren Jesus. O intran Jesus magtana na kasambal kinanatamaw. May koasoia ma intran man kapitala ramas. Niaralala intran man o niyasyo ma ministerial kan kauwehla nan wenijip. O iriski intran man na pontaman arwanim kan o pangabangapaliriyaw. Mekara yang coldang kama-kama ni release koldan wenijip etauli im koaros mekelal kiti intran mano. Ayawen Lepin hintran Jesus kan bakabay. Kita cuduk kelang intau. O sudah tiput mepuksaro kati-hati matan ki haisup meretatong ke katunan intran mano. Hapusun yakin sabun mata yeyas. Pwede niyaso magkita lokaia Christ na mour. May tong Jesus ang kadlon ang mour niya sa katete. Magkita uyara mas tipan. Huwag sa pagi ang kadlon ang mour. Pwede uyala sa kau no wata song ka mour. Insan Christ kamakalik sa tar. Niya sa lokaia nga Jesus Christ na mour. Kita uyala arserian court. Niya lokaia yang Jesus Christ na mour. Hator di unsak makot kat kiyong child ramas me Kitail ale hator di wat kiyong traben. Kaburburtong Kitail ramas terus sabal may yeros Jesus Christ kay tekin po kay tekin pelian laman. Kumbakabay kelal makomuyaman me aleta Jesus Christ aka mangakot. Nanti yang tekam kosoi monam kosoi. Nanti yang au te genuk watawat Pwuhk Sarawi en au yau te yuk rahn koros. Trapta minit riau te silu, te minit lemau, te nanti yung patayang kapagap niya sa water. Pagdang ka kair tapoy gemaksa, sudah isunog watawat trapel amay. Pen koto petikin kita songkan me pahn, alayong kita asa perehsang kaun. Kita kak lokaia Christ na mour. Hap maksa sudah isunog watawat. Amangay kitaan lus tegtaan peret. Kapengakot pikak koasoia song laut nan selak pot may patuan wiwiya. Makut kasalayang yatuan kasampal pen mamauran kamerala kauno. Pwede selak pot uya selak kan posaneo. Kita maura sang niya sa kamerala kahit sang ni koasoia mahsanih kot pel koaros ka koasoia mahsanih kot del trouble amaisan kita koasoia mahsanih kot we met trouble chitra kuya pek yung mahsanih kot hap kita kay degi so wrong at pag so pek yung mahsanih kot kapengakot pwede pay Jesus mahsanih makay degen koaros makin lukori ta may kaun nabampadal nan wing kot hapurai kansa bakin kabayata kupuran kot. Bawa koros kak padahk ke mahsanih kot. Koros kak kabagap.
koros kak Sarawi, koros kak yang painin kau nan Sarawi kan. Hap cepel kakin ta Mehmen, Yamen, hap itu kader Tehk yung masanan kot. Riya mo muna ikak Tehk yung masanan kot, may suto wat te wewe kiyak kupuran kot. Nan Dahme. Iman kakelakin kita kembakabay rahn wit. Wiyatam kosoi, en rahn koros kan wiya watawat. Wiya kabakap. Pwag ngay Sarawi yung lokaia ngay Sarawi na mour. Yai manaman ang kot. Nabancap tak kawit kita. Nabancap tak kiyong kita kainang iyang kita buksan watawat o kabakap. Hapa kay pa kita bahan pangata. Ap kater may tong pangata en kaun wukata. Diyan sumagakain pangata miya. Puta, takasiginan ta. Tesulubil makabalwiya wanon. Pelianta nganan pang nanam mour. Nganan pang ako sang ren travel. Buksan sukaw chila. Haksana na wewe ke matur dia ko yang tayar niya siya magsa may tong kray sa mour. Kabangakot. Pwag yan siya umaksit. Kambakabay, kelay. Kelay, luwan siya koros Kanaiohng kosoi. Koasoia, tama ka anane. Kader koasoia, tama ka kilang, te tama ka rong, metuwede tama yintaw. Irong traw siya kan koasoia, mamunar mela. Mesiya kilang, meluwet. Hakut mahsanih yung yan nanay mo yung kauwehla medyo pa mela. Erkalangan kiyang kauno pwede nan 2007 end of 2006 and 7 o 7 minutes mour o mour. Kavangakut makut kak wiyayong isangwit. Te makut kak kasalay yung songwit, ikamel me kak kasalay yung kumi. Kalangan kiyang kauno melel rail, pinakapkan simbata ko iray komawiya kawkawit Kitail, nan paren kauno batawit. Jacqueline, Queenie, Sonobi, uyang amalkan koros, kalangan ng kumail, pwede lalapot, kabangakut. Kut siya ugya tatawagin kumail, rahn pukat pwede kakwato ang ramaskan, nan weng kut. Kabangagi kot koaros makin rong. O iray kan masudakin men rong. Ipelyantang ganin sudah men rong. Ikaudi kauwehla na marin Jesus. O ilikwari nganan Tehk. Nganan menewang. Nan mourin karusye makin rong. Kalangan ng kauno. Ibaan widu asat. O ibaan kabakap. Kaim sakala. Ata iupenen. Mensang kapan rawat. Kalangan ko may samat ko labalap. Ikabangaki ang kumulot, melelang sumaukset, magkongkat mo itong kit. Tuwan mo katete yung kit, manamanan mour, ta kelaban mouro, mela mimipon lawat. Sa bansong at dito sa bansong song koros mesa koasoia. Sa may ko lalap, kabangamarawin. Pwede song udah makom kadin raba-rabakin nan mourin aramaskan koros. Wahn at likamw. Sa may kotsi kabakap. Wahn at kamelele en perta na marang count Jesus. Wahn ngeno en perta. Wahn ngay Sarawi yay limpok. Kanangama pebol peren. Pewedi o pambap. O liksang meswat koros sa may kot labarap. Lord, rahn what mesang what I decree and declare the manifestation of the Holy Spirit and dwell in every flesh, Father God. Lord, iye kabagap men pumbikan koros wasakan koros sa may kut lablab. Pumbi meng sam iraikan mawiyalilit men pumbi sa mayaramaskan ng government. Namark yan wen pumbi. So masan kausap kan mang sam iye kabagap. Pwe eman railan kakasinan da. O lit sa pumiyaramaskan po korosen kaksobe wong komi. O Mehmen me pang uyamat na markimen te so masan kausap wet man. So masan kausap men pang uyamat kat Lord. Ikamelele me banan ke mour waray. O sabwe te weyo me uya kakaon. Me koros pampreng pay tamaw.
Nintuan mo mahsanih yung kit nan karyang chronicle issue isek payo. Masapan kaperen komi o kolula o sobesang tibatakan. Lord kompan korongay kitsang nalang o komunoki yung kit mo kompan heal our land, Father God. Iye kapagap sa may kod lawalap. Wasatep tangalanan matamadawan men 9 ke mwohn. Ap mwohn sen 9 ke puen kak serve Lord. At mour en likamw. Mwohn enter kang kesata. Kauwehla songon matamataw ni muntitiya magin koto puen kauwehla kamela prapala sabon mui aramaskan nanaraj mour en ewon komo. Hansi koaros sa mour ke mour en paita. Mour ke mour en limbok. Mour ke mour en pepol. Pewedi yat. Lalabot yat. Kabangak yung umangsam rahn wa tansi moksit. Karusia ma rong leye Lord ansi moksit. Lord, I decree and declare. Koaros Israel pan kotong nan wahn God. Sabun limpag Lord through the Holy Spirit pan lead them from the darkness of this world into the light of your kingdom, O Father. Usangan plane muntitiya me wiyaw po sa mayaramaskan kauwehla na marang kaon Jesus Christ. Ireti na marang kaon Jesus Christ. O anso koaros sa pahn koasoia perehsang ki paitan at mour perehsang Kanaiohng kit. Mepkat koaros main ko daw labi patyangan Mehmen kit. So bayuan ko mo Lord kiyang kumuyat kaping. O kasabar kalangan koarosan prowan ko mo kalep. Numaramuyat kaong kalangan may yeyas malimpok kay kumutri kalep Jesus Christ. Amen.